Junak sa 70 rana, Budimir Davidović. Za Budimira Davidovića, dvostrukog viteza slobode, nosioca 7 visokih odlikovanja, ratnika koji je 70 puta prežaljen jer je imao 70 rana, može spokojno da se kaže da je iz rodnih Goračića u Dragačevu otišao pravo u istoriju. U balkanskim ratovima i tokom Velikog rata otadžbini je dao i ljubav, i mladost, i srce, i krv. Prema kazivanju velikog ratnika, ovako je to bilo. 10. pešadijski puk, upravo njegova druga četa u kojoj sam bio redov, bila je 12. oktobra 1914. u Zavlaci, blizu Kolubare. Bila je noć kada sam sa 2 druga vojnika krenuo u izvidnicu. Bio sam, kao već iskusan ratnik u 24. godini, vođa izviđačke patrole. Šunjamo se mi tako pored Kolubare, kad na 20 koračja pored plastova sena primeti smo 7 austrougarskih vojnika. Oni leškare, mitraljez ispred njih, a puške prislonjene uz plast. Zaobiđemo ih s leđa, prvo tiho, nečujno, izvadimo zatvorače iz mitraljeza i pušaka. Oni nas osete, ali kasno. Ne mogu ništa da učine, osim da budu poslušni. Ne mogu ni da trepnu od iznenađenja, tresu se od straha. Moji drugovi mi predlažu da ih vežemo, a ja ne. Neću vezane da ih vodim komandiru. Osim toga, ko bi nam nosio zaplenjeno oružje? Nosili su svoje oružje bez zatvorača. Stigo smo među naše i ja raportiram komandiru čete 7 živih jezika, 1 teški mitraljez i 3 puške su u našim rukama. Komandir me ljubi, grli, a zatim zove komandu bataljona puka. Vest o tome stiže i do komandanta 2. armije Stepe Stepanovića. Odvedoše nekud one Austrijance, a meni po hitnom postupku pred četom okašljiše na grudi Karađorđevu zvezdu. U Balkanskom ratu zaradio sam 1 odlikovanje i 16 rana od metaka, bombi, noža. Te 1914. izrešetaše me na Kolubari 31 rana, ali začudo spasiše me lekari. Sledeće godine u odbrani Beograda na moje oči u jedinici majora Gavrilovića, onog čuvenog sa besedom, pogibe mi brat Vladimir. Bio je potporučnik. Od tada sam se javljao na sve opasne zadatke, dobrovoljno. Pregoreo sam u ratu, a željan sam osvete zbog brata i mog naroda. A posle, to se već zna. Albanija, Krf, Vido, oporavak i Solunski front. 10. puk formirao jurišnu četu. Nisu me zaobišli. Hvala im. U međuvremenu, da bih stekao rutinu, noći upadnem u bugarski rov i donesem 1 vojnika. Opisao je svaki pedalj položaja kod Sokolca, bio je kukavica, a takve nisam voleo. Naš puk je bio na zapadnom delu fronta, Veternik, Kravica, Jež. Nas, 14 vojnika, 18. aprila 1918. odabraše da uništimo 7 bugarskih zemunica, i to bombama. Krenemo nečujno posle ponoći, do mene je Milun Petrović, Dragačevac, srce mu velikog planina, Dobričina, ali je Bugare mrzeo iznad svega. Bauljamo mi, provuko smo se nekako ispod bodljikave žice, ali Milun zastade. Rukom mi daje znak da stanem tu i ćutim. Udalji se on 10 metara i vrati s krvavim bajonetom. Proburazio je stražara tako da ovaj nije ni pisnuo. Nastavimo još nekoliko metara pa se meni učini da iza jednog debla vidim senku. I to je bio stražar. Uklonili smo bez reči tu prepreku i našli se pred zemunicama. Kroz otvor baci smo bombe. Nastade pakao. Zemlja se pretvori u vatru, jauci u glavnoj zemunici, onoj kojoj pristižu pojačanja, nema se kud, moramo na nož. Napravi smo pokolj, ali izbodaše me na 17 mesta. Moji drugovi se već povlače, a ja se zapletoh u bodljikavu žicu. Šika krv, ali se ne dam, hoću da živim.
Bugarski vojnik kideše bajonetom na mene. Gledam sečiva bajoneta i trgnem pištolj. Obori ga prvi metkom. Drugi baci bombu pored moje glave, zgrabi mi hitro da je vratim, ali krv ti ljubim eksplodira i odnese mi desnu ruku sve do ramena. Bugari me hoće živog, trče prema meni trojica i to me osvesti. Trgnem levom rukom poslednju bombu, potegnem detonator zubima i bacim ispred Bugara. Više ih nisam video. Naši me nekako izvukoše i nađoh se u bolnici. U bolnici izvadiše iz mog tela 74 parčeta od bombe. Za Budimira je čuo i regent Aleksandar koji ga je obišao u bolnici i pitao: jesi li malaksao? Nisam, veličanstvo, neću umreti dok se ne vratim u Srbiju, rekao mu je Budimir, a prestolonaslednik je sa svojih grudi skinuo Karađorđevu zvezdu sa mačevima i lično je predao Budimiru. Istog dana dođe komandant istočnog dela fronta, francuski general Guillaume, obilazi ranjenik. Zadrža se pored moje postelje, naši mu oficiri nešto dugo govore, gledam ga u oči. Na jednom sa svojih grudi on skida orden francuske legije časti i reče mi: junače, ti više nego ja zaslužuju da nosiš ovo visoko odlikovanje. Hiljadili se takvi junaci. Eto, tako je to bilo. Onog dana kad su vojnici bajonetima krčili put u otadžbinu, bio sam u barakama među invalidima. Ali i mi smo uskoro krenuli za njima, sa štakama, neki u nosilima, oni bez vida sa vodičima. Ja sam bio vođa tog tužnog odreda preživelih junaka. Posle 6 godina ratovanja, Budimir se vratio u svoje Dragačevo. Više od polovine onih koji su iz tog kraja otišli u rat nije dočekalo slobodu. Nakon oslobođenja i povratka u Srbiju, Budimira je snašla sudbina mnogih njegovih saboraca koji su ostali invalidi. Onako, bez ruke, bio je prisiljen da radi u nadnici kod drugoga, a ljudi su ga držali iz sažaljenja. Posle je nosio mleko u Čačak, bio monopolski kontrolor, služitelj u poreskoj upravi, sve samo da preživi. A sa godinama je bilo samo još teže. Bolesnog i za rad nesposobnog, svi su ga zaboravili. O ovome svedoči potresno pismo koje je usred okupacije 24. aprila 1942. godine Bogoljub uputio predsjedniku srpske vlade Milanu Nediću. Molim vas da mi se dodeli nešto pomoći, pošto nemam nikakvih drugih prihoda. Star sam i sakar. Umirem od gladi na čačanskoj kaldrmi sa ženom i još 2 sitne dece, napisao je Budimir. U Drugom svetskom ratu ostaje dužan neprijatelju. Ne mogade da se lati oružja, desna mu ruka ostaje davno na veterniku, a 70 drugih rana iscrpeše mu snagu i usporiše korak. Ostade mu samo neutoljena želja da bije boj onako kako je bojovao u ratovima od 912. do 918. A kako je ljute bitke bio, zapisano je u ratnim hronikama. Ime Budimira Davidovića pominje se u mnogim knjigama. Uprkos ranama i drugim nedaćama, doživao je duboku starost. Umro je u 90. godini života u Čačku, a neposredno pred kraj svog života u 88. godini učinio je još jedan plemeniti gest. Jedino svoje bogatstvo, znamenje svoga junaštva, 7 visokih odlikovanja, poklonio je Narodnom muzeju u Čačku. 2 Karađorđeve zvezde sa mačevima, orden francuske legije časti, zlatne Obilićeve za hrabrost i albansku spomenicu. Od 1992. godine jedna čačanska ulica nosi njegovo ime. Odlikovanja su u muzeju, a priča o tome kako ih je dobio ostaje u zapisima. Neka mu je večna slava, da se ne zaboravi.